uNkulunkulu akulonde uphile ubusho kumele upastor weningi ukubali nofanele ukuthi siyacela ukuthi number uyisebenze ngokwemember kusona ekuseni kapha ntambama Monday to Friday kuphela on WhatsApp Ntando Ngwenya amen baba uma kuphulukeza udaka ezinyaweni wona chazana ubekeza udaka enyaweni she was removing mud from her feet by water. She was, washing her feet that had mud. One. Udaka laba isichitho lungaba igazi elithile lungaba ubunzima komunye. So we got to depend with context. And in this context, one, kwesinye isikhathi uma uphupha ugeza izinyawo iwupho uma ususa udaka ngoba lokhu kungenzeka ukholiswe ukuthi kumele uqaphele ngoba ke uyangcola ngenxa yendlela ozihambayo noma ngezenzo zakho engaba umjolo ongaba ukunye omunye umuntu uyahamba alale nomunye umuntu emva kwalokho angabona singcwele inyawo kanti ubelele nomunye umuntu yabona so ngesikhathi sokugeza sekukhomba ukuthi kufanele uzihlambulule ususele ukungcola okutholeka uhambe lwakho lwempilo noma ngaloko kwenzile ngoba umunye angayiphupha egeza kulezi nyawo kanti uparticipate eyichithweni zokuchitha abanye abantu sebenzela abanye abantu ichitho yebo nomunye wenkabi okay number 2 kwabanye ukuthi uma uphogeza inyawo upho lutho umuntu usudaka ngoba lokhu kuyakhomba ukuthi ke kumele ususe isichitho osithole ngomeqo omunye umuntu bangambekela umeqo wesichitho uyabona noma umeqo ozoba into esathunzi ezokwenza ukuthi kube nzima empilweni ayibona futhi ke lisusalo ludaka yabona number 3 ngokwenkolo ke uma kungenzeka uphuphe ugeza inyawo uPaul futhi uma ugeza ususudaka ngoba lokusho ukuthi ngenzeka umuntu omelwe ukuphenduka asindiswe azingcwelise noma ke alungise izindlela ezimbi nenkambo engalungile ngoba ikushiya ungcolile so omunye umuntu vele lephupho lingafika ngoba uyakhonjwa akumele akwenze kanti omunye lingafika lephupho leli esanda kuphenduka esanda kusindiswa umuntu oguqukayo elahla ke izindlela zakhe ezimbi eshintsha indlela zakhe ezimbi lebiselwelizo so lizo confirm ukuthi uthatha isinqumo esihle sokuphenduka uthatha isinqumo esihle sokusindiswa sokuyingcelisa uma uthi ngesikhathi ugeza udaka bese lezi izinhle inyawo zakho ngeyokuthi usususile udaka ngoba seEfesu 5 verse 6 ukuba ke alingcwelise alihlambulule ngesigezo samazwi ukuzazimisela ibandla elinezinkazimulo elinasi sihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Number 4 ngokwesintu ke uma kwenzeka uphupheke ugeza inyawo kuyabopha ungaba ulule futhi ususudaka ngoba lokhu kuyakhomba ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ngeke uzi ugeze uzihlambulule ususe ngaba amathunzi noma ichitho okanye ukungcola okuthole nje ngendlela omunye umuntu ngoba vele kunethunzi ufuna sihlambulule kuye kunethunzi ufuna lisuse kuye noma kuyichitho noma nje okuyingcola nebese bemnameke ngakabathakathi so kwela number 5 sibheke kanje after all noma ngemva konke kuyenzeka uma uphupha ugeza inyawo kube uPaul uhloma ukuthi ususudaka noma udaka lusukile lapha ngesikhathi geza lenyawo uyageza inyawo usuyayibona inyawo sezihlazekile udaka lisekho sezinhla ziclean lokho kuyakhomba ukuthi ke ngenzeka ukhonjiswa ukuthi ke
inhlambululo noxolo. Kusho ukuthi ngabe ukuthi inhlambuluko noxolo noma ke inhlambululo nje iphumelele uma ukuthi usanda kudlula ohlelweni lokuzigeza nokuzihlambulula ngeziwasho noma ngemithi, okanye kade uhlambuluka uxolisa ngephutha lakho, ngoba omunye umuntu kuzokwenzakala leli phupho leli vele yena ubefutha ngemithi ethile, ubegeza ngemithi ethile, yabona, noma behleli phansi nomndeni elungisa iy'nkinga, exolisa, ehlambuluka ngoku basadlule kuwo noma bafake kuwo la mndenini, yabona. Eliboneke le nto lena le kuye lizoconfirm ukuhamba kahle kwezinto azenzile, yabona, hhayi ukuthi kumele akwenze, kodwa likhomba ukuthi lokhu akwenzele ukuhambe kahle uma ukuthi linyawo mesegeza wayibona semuhleke, kusho ukuthi khona isigezo noma inhlambuluko ephumelele phezulu komzimba wakhe ekade yenza. Siyabonga kakhulu, sibheka la umuphupha ugeza inyawo ezinodaka.